Kemudian salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di situ tidak ada kalimat sayyidina. Ya nama dari pangewangi tahu. Angka tahu baca kalau saya itu mat salawat tadi sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kasih sayyidina. Nah sebab sayyidina itu pakai ada ilori nabi tak. Jadi aku salawat nama malaikat dia sayyidina, maka baik malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini apa? Malaikat. Pak malaikat ini tu masalah walaupun nabi tak tanya lena. Malaikat yo kue agasana o kue Baitul Ma'mur iya na tu salawati nabi tak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi dia sayyidina nah. Jadi kung kataw masampajan na itu nabaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad maka itu cocok. Ya kung nabaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dia na salah. Pahamnya? Dia na salah. Pada kung milaw ka we guru-guru tadi semali analogi maka pada kung milaw ka we rinung kada talinga we tak si kaca tapi mereka nga we si kaca maka itu sesuai dengan perintah. Tapi ya kau malaki si kaca napa malaki lepa-lepa tapatadangi yawana maka itu mapakai ada isana. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu melaksanakan perintah. Ya kau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapakai ada irilana pasurongnya. Itu bedanya sedikit. Kemudian pura yaro noni nabi tak iya naro sampaja na tarima ro. Iya naro sampaja batungan na sisa istilahnya ke jero na satu pandita makadai si tarimayan ni po ng Allah Ta'ala na tarima ni nabi ta sampajang ero na tarima ni jadi iya ro sampajang ukko ni ro pura na tarima ukko mi mati atinna nabi ta ipatama dena kulunna ukki atinna jadi ako nabi ta me masampaja la ya'rifu wala na'rifu degaganisam na sabak si tembus memati atinna yana tuna kada Sayyidina Ali iya nabi ta ko pura ni kama Bilal dena gaga ma ina mawia rupanna nabi ta samanna dena na tanreki na iya ko sebelum na masampaja nabi ta makbatena memita ki cawa-cawa cak berunna nabi ta mapasaukini nawa tapi iya na melo masampaja nabi ta de samanna dena tanreki onrola dana batu atinna nabi ta ko melo masampaja. Nah sabak ko memati atin nay patama. Yan tu ampay biasa makutana sabak maka da maga ko nabi masampaja, maga paringaran na make nabi taya ko nabi masampaja, dega ga taunis sangi timon rinna. Namong kasada dinisangi. Yo pwede ko to masampaja nang kataw barasi ngay risaha, maka dalani ro barasi kan kataw katanya. Masampaja ngiye. Jadi to tapi yan na sampajan nabi tanya sampajan na atay. Matu bekang ngejar ko nabi makwaro. Kemudian no inabita di panonyo ko malaikat ero pak deni dampingi. Ya jaja tak kada yero nabi terima sampajang idampingi ko malaikat ede. Gangkan yon nak Baitul Ma'mur malaikat. Dena nenre layase. Jadi jadi dinna mani nabi tu si olopo Allah Taala na terima sampajang. Jadi dinna mani anak tarimana nabi tarona sampajangnya iya na romancaji masalah na sabak makuye no isiruntu Nabi Ibrahim tapaya metomi ronakutana Nabi Ibrahim makada Muhammad agamu poleng dena kada aga na podaku pung Allah Ta'ala makadami agamu poleng makadai Nabi tasampaja nasa siaga nasa 50 Jadi makotia ruwi tadi Nabi Musa ya mator matu nakutana agamu pulian makometiwi takong kataw lo yokka long kataw lo Malaysia na rewa tapa makutana aga na pulian nasa Milo angka pa tawo ko mayelo Malaysia lati Malaysia aga nakutana pa Malaysia aga na pulian nasa Baje taw pole Makkah umrah aga na pulian nasa Sujadan cere kristal gincung, cilak, bilang-bilang, gitu. Pak, iya neto meron ako tanang, anak pula, dan anak kada aga muita.
Meron aku tanah Nabi Ibrahim agak mumpulya Muhammad. Oke, Nabi tersempaja siaga 50. Makin Nabi Ibrahim. Asalanga nga Muhammad. Asalanga nga. Oko umakmu suroi bali bi salakku dilalas sampajanna. Dijengkan itu tambahan. Dena corona na terima Nabi tambahan na kega. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Iya na tunayasa salawat Ibrahimiyah. Namo ade tak baca yaitu satu sampai jatuh. Namo masahada bami napaki masalawa asani apa yang itu lagi. Tapi magi dibaca salawat Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim atau kama sallaita ala Ibrahim. Aleti asalamakan Nabi Ibrahim. Magi ni lodongan Nabi Ibrahim. Nasabang kajan Cina. Ia kunil lodongan muka umakmu Muhammad. Si tengah apalan na pasidakaku utarongan ngimatu pesurumondri. Jadi itu tahu cek dek malah napa mai gamo matu. Kangka kana tarongan ngi neneta. Pak itu Nabi Ibrahim neneta idi apu nama nangi. Makometivita nene be pak ya nang kagaganan reta pendengaran apo nah kecuali nene seke. Madarira lo de nanri nasai dewan ria tarobannya puku. Itu Nabi Ibrahim napa unasan si tengah apalan napa sidakaku tawana matu sebagai syafaat dariku. Kaya apalan Nabi Ibrahim apala pasidaka Nabi Ibrahim napa nilo ko pong Allah Taala. Puang talinga kesempatan meka panremanang isininna atammu mapamula iya sewe latu kamalino. Mapamula Nabi Ibrahim nabi latu kamalino na panremanang. Jadi gaga tau ko masigi dia nasidakai Nabi Ibrahim. Sinin na isa na lino pa lay sidakai manong. Aja tak ada salah kapere lay sidakai. Yahudi lay sidakai Nabi Ibrahim. Sina na tau mo na sidakai manong. Nalatu ka malino. Mak ikabulkan ipadongan na to pak makadai Nabi makadai po Allah Taala Jibril. Tama ko malay kapuro na suruga molengi Nabi Ibrahim. Jadi Jibril itu mengambil segenggam kapur di dalam surga na panalin Nabi Ibrahim. Maka dari Allah Taala suruh buangnya kota Sieh. Nah, itu digugur ditaburkan di laut. Yana tu manca jipat je. Kapuruk na tu surga manca jipat je. Yaitu ampai dia tu gaga taulino denan repat je. Pas sidakana Nabi Ibrahim. Yana tu nampai Imamul Ghazali. Ada kitab terjemahnya itu di rumah dalam kitab Hiyalimuddin. Maka dari Imamul Ghazali dalam bab makanan, adab makanan itu. Nani gini gitu manre pasidakana Nabi Ibrahim sebelum nanre anrena. Maka akan dianugerahkan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Pak dongan itu ya tuh. Jadi kongka anak-anak tameloki ko macai tasuroy manre pat jecede napa manre. Ia ko pure manre nanre manre pat jecede napa minum macai ya tumatu. Cerdas itu. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Itu ada di kitabnya Imamul Ghazali. Nah, itu caranya supaya macai anak. Paje. Yang kedua, ia ko angkat tau manre paje cek de napa manre nanre tidak akan keracunan makanan. Karena itu yodium asli. Nah, yang ketiga, iya na pokok. Tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan dan makan garam setelah makan. Itu Pak Burhan. Itu untuk laki-laki. Opidi matoi sabar nih. Ini. Jadi itu barakatnya Pak JW. Jadi inatona tuh pas sidakana Nabi Ibrahim. Kata tu Pak dongan Nabi Ibrahim nak bereng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambah kalimat wala haula wala quwata illa billah. Ina tu tanah-tanah upilalana surga. Ini gini kita umelo dupa tanah-tanah mata tanah pilalana surga. Karena surga itu gersang. Katakan gersang ada belum istilahnya angkat tu ke surga dia pegat tanah-tanah. Nah nigi baca ya sikiri
Iya na tu tanah-tanah, tau mat tanah-tanah ngokilalan na suruga. Ya naro. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah itu pandite wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Nabi tambah itu. Nasabah itu kalimat itu ada di sayapnya malaikat. Nah, ya naro. Ya namu ya miro taala sikit ya. Ponco mi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ini roh. Ya kumakada malam te ustaz saya polo-polo nih ko siningi subhanallah 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 subhanallah. Salah saya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ko waraba la ilaha illallah la ilaha illa ko kami Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ko juma ila haula wala quwata illa billah. Tuli pakon ro materu kumakaraki malampemu piero idi mani bawah. Sikiri na guru takalisiden retala, yang sikiri na guru takalisiden reng. Saya kemarin ketemu dengan Pak Japar Langko. Podangan nasir guru tadi asa uluran, pas menre okoto bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi majreho mursalna rabbil ghafurur rahim. Napa tudak guru tanapa makra bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulima bismillah minalatu. No menyoko te gari ni tena ko Pak Japar Langko nasan. Akasia gay baca bismillahirrahmanirrahim apa nasa ide ni bilang baca bami. Baraka nabi ta ko kita na reko angka tau tulima bismillah hilalan na alalangan na dena terlambat ya tu komelo ko jokai. Dena terlambat. Betongan aku makan macipi watu mace imajala langnya bismillah ko mataru mudapi ya tu. Itu. Di kata tu kisah na guru tamali belawa ini langsung tau mantara ini otona nolah maka dia guru tamali sikiri na bismillah na men na suruh manangi men re okoto ya pak lalangnya korokola ka utara biasa pole palabuhannya si jappa si tengah yola napai dapi okoro lapai si jappa si tengah namanya tatong katong kato si sana melo rewa guruta menyantara maka de guruta mali enre mana no enre mana ni tahu apa menre guruta mali mak bismillah maka de ya rosa pirio to denang kana lantang to na letu palabuhannya denang kana lantang lari malam pumio to denang kana lupa maka dan kasal lupa ya nasa wakatan ni batu manistirna letu sisan nasa torrewa magocani ha apa ini ke guruta jadi itu guruta mali belawa itu guruta ke mali itu wali Allah yang diberikan karamah oleh Allah itu. Jadi tutupan rita mako tu Pak Bu tapi aja nanya rui lalung amal kangi terus kiri insyaallah. Namun salawat mi, namun istighfar mi, yang penting kata pananungan. Apa ia memati itu bismillah pak angka meto, ibaca akapi itu selama 40 hari, wa dipakai min lodong. Ya kungka aga-aga cialaku, ciatarala, bola ibalu mi balu na ciatarala. Darah ibalu na ciatarala, bacangi bismillah kasiaga. 760 na ruah. Kapiturato 60 na ruah selama 40 hari tarala yaitu nong kana dara cialaku yaitu tu tasuruh baca tajanda cia tarala itu ya ro bismillah mihe